жолу Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen çoğu olturganda anın janına bir ayal gelip salam beret. Allah'tın elçisi ayaldın salamına alik alat. Anan ayal, o Allah'tın elçisi, men jaman işke vardım, zina kıldım deyt. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem anı ukmaksam bolup tetiri burulup alat. Ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bet mаңдайына kayra ötüp, o Allah'ın elçisi, men çındığında zina işke vardım, dep kaytalaganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı da ukpay başka jakka burulat. Sebebi Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın ümmetinin günö işlerge batışın kalagan jok ele. Ayal kayra köşörüp, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den astı jagına ötüp, o Allah'tın elçisi, men zina işke barıp, bir erkek menen nikesiz jatıp, oşonun ayından boyuma bala büttü, deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öz ümmetinin günösün kalkalap, ağa can tartıp, ayalga mıntıp aytты. Bargında, balany törgöndөн keyin kayramaga gel, dedi. Bir çeti, daroo ile ayaldın mınday günösü üçün jazaga buyursa dele bolmok. Birok al antpesten, bul ayal öz günösün tuyup tobo kılıusu, oşol toboluk sezimi Allah menen ekönün gana ortosunda bolsun, dep anın bara verüsün aytkan ele. Aradan 9 ay öttü. Zina kılууdan, erkek menen nikesiz jatkandan ulam tuulgan balasın koluna götörüp, ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din aldına gelip, Allah'tın elçisi, menin günömdü geçir, meni tazala, dep durdu. Mınday karaganda, zinakor ayal 9 aydan soň kayra gelbeydile koysa olmok. Birok al, Allah'tın astında çındap toba kıldı. Günösü üçün çındap ökünüp, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din aldına kayra gelip oturat. Anı görgön Allah'tın elçisi jürögü jibip, o balança, sen kayra bargınыңda, balang torolup, emçekten çıkkan son gelginin, dedi. Oşentip, 1 yıl ötöt, atügül, 2 yıl ötöt. Zinakor ayaldın tobosunun küçtүүлүgün karaňyz. Al zina kılganına uşunçalık katı ökünüp, 2 yıl ötkön soň ayal emçek sütünön çıgıp, kolundan nan karmagan balasın jetelep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din mаңдайына gelet. Ağa Allah'tın salamdar bolsun, Peygamber ayaldın kolundan balany ayar alıp, anan sahabalardın aldına balany biýik götörü karmap, bu balany kim asırap alat? Kim asırap alsa, oşol asıroçu beýişte meni menen 2 man janın jakındygynday koşuna bolat, dep surooluu karaganda, ansarlardın içinden bir kişi balany jetelep ketet. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balanın enesin kazılgan anga düşürüp taş barang kılууну buyurat. Taş barangdan es uçun jogotup ayal kaza bolat. Çınında bul ayal Allah'ın razılığın tabuu üçün uşuga bar dele. Al ırası menen ele zina iş kılgandığın, anday günü üçün taşbaranga alınууsun, bilgen, düşüngön. Oşonu bilip, Allah'ın razılık üçün kayra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din astına gelip, balasın törөгөндө da, anananı emçekten çıgarganda da, göşörüp jürüp, ulam gele bergen. Bizdin arabızda, Allah'ın razılığın tabı üçün özün kurmandıkka çalgan uşul zinakor ayalday erki varlar barby? Taş baranga alıngan, kanga çılangan ayaldın cansız denesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din astına al kelişet. Allah'tın tigi ayalga kılgan ızatın görüңüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
ушул каза тапкан аял үчүн такбир айтып, өзү дуа кылат. О Аллах, бул аялды куткар, ага ызаат кыл, аны күнөөлөрдөн, айыптардан тазалай көр. Жааган аппак карың менен, жамгырың менен кирлерден тазаланган аппак көйнөктөй кылып тазала. Элестетип, ой калчап жатасыздарбы? Зынакор аялга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тиленип, суранып, анын күнөөлөрүн кечирилүүсүн өтүнүп, дуа кылып жатат. Буга түшүнбөй таң калган Умар разияллаху анху Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга келип: "О пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул аял зына кылган аял болсо, чоң күнөөгө батса, сен ушул аял үчүн дуа кылып атасыңбы?" деп сурайт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ачуусу бетине чыгып, түсү өзгөрүп: "Умар, бул өтө таң калыштуу. Бул аялдын тообосу ушунчалык күчтүү болду дейсиң, анын тообосун бөлүштүрө келгенде 70 мединалыктын ар бирине жетмек. Менин жаным анын колунда болгон Аллахка касам ичем. Менин жаным анын колунда болгон Аллахка касам ичем. Ал аял бейиштин дарыясын кечип жүрөт", деди. صلي على محمد السلام